Jue siri ya wanaume kufa mapema kabla ya wakati wao. Ukilinganisha na wanaume wa Biblia katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale ukiangalia yupo Ibrahimu, yupo Isaka, yupo Yakobo. Watu hawa hawakufa mapema, bali watu hawa waliishi miaka mingi sana. Sasa nataka nikwambie ni kwa nini wanaume wa leo wanakufa mapema. Wanaume wa leo wanakufa mapema kwa sababu wameliacha kusudi la Mungu. Naomba nivumilie kidogo tu kusema haya. Wameliacha kusudi la Mungu. Wako bize kuhangaikia maisha ya duniani, maisha yanayopita. Wako bize kuhangaikia fedha, magari, nyumba, watoto wao. Wako bize kuhangaika na dunia inavyokimbia. Basi wanaume wamekuwa wakifa mapema, wanaacha wajane wengi. Ni kwa sababu hii. Wanakufa mapema kwa sababu wameliacha kusudi la Mungu ambalo aliwapatia. Laiti wangetembea katika kusudi la Mungu, japo lina hatari nyingi. Ukisimama kabisa kwenye kusudi la Mungu, lina hatari nyingi sana. Lakini Mungu aweza kukulinda na hatari hizo zote. Hivyo ninatoa wito kwa wanaume. Rudini kufanya mapenzi ya Mungu. Rudini kwenye kusudi la Mungu. Rudini kwenye njia ya Mungu. Leo wanaume wako bize kutafuta wanawake. Wako bize kwenye umalaya. Wako bize sana. Mwanaume bila mchepuko leo hii wanasema huyo sio mwanaume. Eti hajakamilika. Pana, Mungu hakukuumbia hicho. Mungu hakukuumbia kusudi hilo. Sisi tumevurugwa akili na ufahamu, ndio maana Biblia inasema azinie na mwanamke hana akili kabisa. Hivyo akili za wanaume wengi zimeondoka. Wako bize kutafuta wanawake. Wako bize kutafuta mambo yasiyoendana na kusudi la Mungu kuwaumba. Hivyo natoa wito wanaume. Rudini kwenye kusudi lenu.